Ehlelweni lekugcina leminyaka wa 2024 sikubingelele imbukeli sikwamukele indzaba entesiswati lesethula bukhoma setindlini tekusakade Auckland Park eJozi. I wish you all a peaceful and prosperous new year in 2025. May God continue to bless South Africa and protect her people. Mengameli Cyril Ramaphosa uchaze umnyaka wa 2024 njengemnyaka welishintsho nenkqubekelo embili. On behalf of the African National Congress, I wish you peace, joy and prosperity. On behalf of the Democratic Alliance, I'd like to wish all South Africans a happy and prosperous 2025. Tinhlangano tetepolitiki tifisele bantfu bakuleli umnyaka lomuhle lonetilokotfo njengoba tiphindze takhuluma ngaloko lokwendekile kulomnyaka lophelako lokushintsha tepolitiki kuleli. Nalobe kusathe kubinza eMozambique tinkomba titsi lisengakatindile lave njengobe labasuka kulo solo bayachubeka nike ukhosela emaveni langomakhelwane. Mengameli Cyril Ramaphosa uchaze umnyaka wa 2024 njengemnyaka welishintsho nenkqubekelo embili. Emlayitelweni wakhe wekwemukela umnyaka lomusha, Ramaphosa uthi yabonakala imiphumela yokuguqulwa kwelihlelo letemnotfo losungulwe nguhulumende webuholi besikhombisa. Nalobe kube nelishintsho kulomnyaka, Mengameli uthi kusesekunyenti lokutawendeka nga 2025 kulisana netingcinamba letikhungethele live. With great hope, we will be embarking on a national dialogue, bringing all South Africans together to develop a common vision for the country. In 2025, we will be hosting the very first G20 summit on African soil. Through our leadership of the G20, we will work for solidarity, equality, and sustainable development that will have an impact on many peoples around the world in various countries. As we embark on a new year, I call on each and every South African to be part of the journey towards a better future for all. I wish you all a peaceful and prosperous new year in 2025. May God continue to bless South Africa and protect her people. I thank you all. Tinhlangano tetepolitiki tifisele bantfu bakuleli umnyaka lomuhle njengoba tiphindze takhuluma ngaloko lokwendekile kulomnyaka lophelako lokushintsha tepolitiki kuleli. Tinhlangano letikhulumende welibumbano wavelonke tibonge bantfu bakuleli ngekushintsha indlela tepolitiki tingakhona kuleli live kulelo khetfo lalonyaka. Baholi betinhlangano tetepolitiki bende libito kubantfu bakuleli kutsi babuke emuva kusukela lonyaka ucalile. Bawubuke ngelicapho nangenvokoto ngekuva ngemva kwekuthi lelive lihambe ngalenye indlela. Indlela ibengayo tepolitiki lomnyaka ishintshile yaba ngalenye indlela kulandzela ukuthi iANC ihlule ukuthola amaphesenti labekwe ukuthi iholele live iyodwa. Lokwavula letinye tinhlangano letiphikisa ukuthi nato tibe nesihlalo kuhulumende wolubumbano wavelonke. Akhuluma le-ANC mabhalane jikelele we-ANC ufisela abantu bakuleli tilokotho letinhle. Let's use this opportunity to rest, reconnect and renew our commitment to building a brighter future for all. On behalf of the African National Congress, I wish you peace, joy and prosperity. Tinhlangano tetepolitiki tibonge abantu bakuleli ngekushintsha tepolitiki. There is a renewed sense of hope all across the country, and I'd like to encourage us to embrace this time. Let us set aside our differences and come together united. I take this opportunity to wish all the people of South Africa a happy, prosperous, and the year 2025 full of health. Estatimendeni se-EFF ifisele bantfu bakuleli umnyaka lomuhle.
Sesiphetha umnyaka ke sitabe sibuya tindzaba lethambe embili kulomnyaka lophelako lapha estudio ke sinemhleli wetindzaba teSiswati siphephile kunene mavuso lota sithi halamuzi ngato asikubingelele emhleli sikwamukele tindzabeni. Siyabonga kuba kulolu hlelo sabanga basetindzabeni siphinze sibonge kakhulu umbukeli ukuthi abe nathi nje kude kube ngilesikhathi nekuthi nje asiphe i-viewership lenkulu ngelanga lema-elections kukhulu kithi lokho. Bengiseta kuko ke uyithinzile indzaba yelkhetfo ukuthi sikubonile ke kwendeka usiphathele tiphi lamuhla njengoba sibonile ukuthi lo mnyaka kude politiki kube nelkhetfo kulelkhetfo ke sibone kugcine sekuphuma uhulumende welibumbano wavelonke ingabe ngitipho nalo siphathele tona njengemhleli lotibone ukuthi tihambe embili. Lethambe embili lo nyaka ngilo lolkhetfo lolusibumbele uhulumende welubumbano lwavelonke. Kwabonakala nephathi iMK lebeyinsha kakhulu ivelela ikakhulukati kaZulu Natal then sithe sisabuke lokho wezama uhulumende ukuthi athathe ligqathu achubekele embili kwaba nedinsaya lapha nalapha sibone ibhela bill ingahambi kahle kwaze kwafika sigaba lekhona indvuna yelitiko nawulonchwa lo mthetho usayino uhlikihlwa yangabi khona lokusho ukuthi kwaba khona kungavisisani kahle. Lesinye lesiphindisamba embili ngilobuthi lobutholakala ekudleni ikakhulukati emafohlofohlo ladliwa abantwana laba wathenga etiphaza kube indzaba lenkulu lo isendzaba mlonyeni namanje ngoba naseSoweto kunebamfana lekuthiwa babukene nento lefanako ngeweekend lokusho ukuthi kuseyindzaba velele semetheni kusengakatholakali nakahle sisombululo sako titolo tisevulile namanje dukwalokho lokwendekako emva kwaloko sathi sisahlahle emehlo sabona sekuvama indzaba ye-illegal mining lapha aqale khona uhulumende kuthatha tintambo athi cha nyalo sengiyakusebenta lokuthi bantu bangene emigodini ngalokungekho emthethweni nakathi uyakusebenta kwakhanzakala kuvaleleka bamfu emayini kuleyo mayini namanje kusene bamfu ngaphasi basengaphumi eStilfontein labanye baphumile and babalelwa kuma thousands lokusho ukuthi yinkinga lenkulu even njengoba sakhile eNingizimu Afrika kufanele uhulumende ayifakele tibuko sabuye saba nenkinga yemandi lesolo ikhona namanje iyachubeka nekuba silonza lezidlako esikhathini lesiphelile bekuthi indzawo tasemakhaya letinganamandla tasemaphandleni letinganamandla kepha nyalo sekubonakala nasemadolobheni lamakhulu afanana naboJozi lokusho ukuthi live leNingizimu Afrika lisenkingeni lenkulu yemandla kufanele liyilungise kuthe kusenjalo ke sabona tibhelu taseMozambique tidiphe emandla cha eMozambique nanyalo bayangena emaveni labo makhelwane bafuna ukukhosela ngobe abavumanga likhetfo imiphumela likhetfo ayizange yabajabulisa labo bebaphikise eMozambique kusho ukuthi nje kafishane nguleto tindzaba leti siphumele embili kulomnyaka lophelako. Wena njengemhleli ngabe ngiyini longathanza kuyitshela mbukeli kusuka lapha ediskini noba ngithi etafuleni letindzaba teSiswati? Sibonga kakhulu kusisekela, sibonga kakhulu kusihlonipha, sibonga kakhulu ukuthi bayayithumela imlayeto yabo uma siyicelile thine sathi asebaphawule. Siyakubonga kakhulu lokho sibonga nje ukuthi kule minyaka lemithathu leyengcile sikubonile kukhula sili desk leSiswati etafuleni leSiswati sike sabashaya bo 2 point something million in terms of viewership sikwendelwe ngibani lokho ngumbukeli sibonga kakhulu ungathi bangewela kahle bewelele eminyakeni lomusha ube netibusiso nemphumelelo nelithando. Asibonga kakhulu mhleli isikhathi sakho. Kubonga mina. Sichubekele impili ke netindzaba nanobe kusathe kubinza eMozambique tikhona ke tinkomba tithi lisengakadindile la live njengoba labasuka kulo solo bayachubeka nekuye ukhosela emaveni la ngomakhelwane lamuhla ke sitawo ke sithi ke khumu kubuka liheke lelibombo kepha ke sibuke ukuthi simo sibanjani uma emaloli nalabanye labasebenzisa umgwaco basebenzisa liheke lemananga babhukule kuleSwatini bawelele eMozambique ngeleke la kalomahasha emoyeni ke sinalokhulumela uhulumende weLeswatini Alpheus Nxumalo ngemthelela waloku nekungena kemnyendi kwebakhoseli labavela kule Mozambique asikubingelele Nxumalo sikwamukele tindzabeni. Siyakuthola kahle nakubo balaleli beliselo setindzaba taSABC. Nxumalo ingabe senemukele bangaki bakhoseli labavela kule Mozambique kanti ke tisekhona yini vele tingambu te kubagcina?
Kulesikhathi samanje dadewethu inombolo lesivelile ukuthi labangenile kulelize labasamla khona eMozambique kucela kufihlwa inhloko nekukhosela inombolo thithi sebangemakhulu layifika nebantu labangemashumi lasihlanu namunye 951 people nembala ke nasibuka ikhona tinkomba letikhomba ukuthi letinombolo tusengaqhubeka tikhule ikakhulu njengoba umhlaba wonke solo ubeke indlela ukuthi eMozambique kukhona yini kuxoxisana lokubonisa ukuthi kuveta likhambi kulobugwili nalobuningi lobendekile kuze kube khona abantu labase bagijima ngesingisi kuthiwa external displaced people IDPs siyabemukela labo lesibemukele sibukele ekhalweni ukuthi mhlambe inombolo vele dingaqhubeka naso lokungezakalelulu kuyavela ke nqoma lokuthi labanye babuya nasemaveni lafana nele Burundi ngimaphi lamanye amave la abantu labaqhamuka kulo nasibuka labafikile akusiwo kahle onke ema-citizens aseMozambique kubotakhamti takhona kubonakala ukuthi mhlambe labaningi bahlali bebahlele eMozambique kungaya ukuthi mhlambe labaningi benta ibhizinisi khona noma-ke mhlawumbe basebenzela inhlangano zabo mhlabisangene khona kodwa inombolo letikhona la kangona tikhomba ikhulu kwekuthi abantu labaningi labefikile kwamanje bantu baseBurundi balandzele baseRwanda bakhona beSomali bese babakhona labasidwatwa base-Eritrea lesibemukele noko letinombolo sineke sathi ukuthi kwalomhla nje dine kanjani ngoba ndunankulu welizwe lakangwane ngekuthunywa inkosi yemhlaba umswatho wesithathu ukuthi abemukelwe abantu labetakangwane befika behluphekile asathi ke lo mhla ukuthi ngabe njengoba DPM neloffice lakhe limonitor le situation on the ground siyawulala vele kusakhomba kwekuthi kusengilaba lababathi bonakala bangema-residence yini noma sebakhona lababonakala batakhamti takhona eMozambique njengoba ke nempahla nakuthuthwa impahla isuka eMozambique bekusetshenziswa leSwatini live liyawukhona yini lo mthamo kwanyalo dadewethu ngibambisana lokuhle lokuqhubekako phakathi kwelizwe laseNingizimu Afrika nalo lize leMozambique nelize lakangwane lisenda konke lize lakangwane lokusemanje nalo ukuthi lo mthamo nomumkhulu kodwa awuqhubeke kubanjiswane kuze kungede kwalimala kusebenza kwamabhizinisi kulamazwe lamathathu nase kukhona ke mhlambe nase kubonakala ukuthi our capacities as a country are being challenged by the latest situations and developments kutawuphinde kuhlale phasi kuboniswane ukuthi kubanjiswana njani kwanyalo livela kangwane lisesesinqumo kwekuthi cha akangene ama-trucks emananga aseNingizimu Afrika eMozambique nawo kanjalo kuze kuzanywe kubanjwa ukuthi kule simo lesichubekale kulela lize kungalimali ibhizinisi affecte lamazwe lamathathu lokubonakala sabumakhelwane asalelene futhi aphindisane Asibonga kakhulu unqumalo sikhathi sakho unqumalo asichazela kabanti ngetakamuva eSwatini naseMozambique kuletinye ke nasibuye titolo emalungiselelo ekusakatela kujutshwa kweminyaka asemingimumo asikwamukele mbukele esigabeni sesibili setindzaba tesiswati nawucedza ngena ukhethe kahle kusekhona kutawube kuhlukaniswa umnyaka etindzaweni letahlukene kuleli kanzi-ke nesifundza se-KZN sihlele umcimbi wokuhlukanisa umnyaka lohlelwe yi-Fact Durban Rocks inzatheli-ke yemsakato Mondle Radebe ikhulume namunye webahleli balomcimbi kusendiwe emalungiselelo kuva kabanti kutsi yini lengalinzelwa bantfu labatawuhambela lo mcimbi semukela makhanya
Ezindaweni eziningi eThekwini sekuhlelwe ukulungiselela imicimbi yokuhlukanisa unyaka njengoba silapha kwiFact Durban Rocks nakhona kuyakhombisa ukuthi sebekulungele ukuthi babe nabantu abazokwazi ukuthi bazobukela le concert ezobuyilapha ebusuku kuhlukanisa unyaka kanti ke sizokhuluma nomhleli wayo ongu DJ Tira ozosichazela nje kabanzi ngalomcimbi namhlanje kafushane nje Tira ngomcimbi namhlanje ukuthi abantu bangalindelana. Umcimbi wanamhlanje abantu abalindele event enhle kakhulu ezobathatha ibafake ku2025 kune entertainment lana siyihlelile enhle kakhulu abantu ezobajabulisa kanti futhi ezokuphepha ziqinise kakhulu siqinise ngempela isandla ngoba abantu basuka all over the country and even overseas ukuthi beze lana bezojabula eThekwini so sibafuna bephephile sibafuna bejabulile. Mhlambe okunye sikubheka kakhulukazi ngalesikhathi sokuhlukanisa konyaka okunye mhlambe noma kuphekophele ngakho ukuthi kunyaka ozayo iziphi ifiso zakho nazo ngonyaka ozayo? Ifiso zami ukuthi nje ngikhuthaze izingane ukuthi ibuyele esikoleni. Ngifuna nje ukudrive imessage nje yokuthi ngicela ukuthi siqinise esikoleni because isikole sibalekile kakhulu. Abantu njengamanje sebethatha ama advantage ukuthi bafuna ukuthatha ama jobs quickly azombe ashayela ufast cash bakhohlwe ukuthi kufanele kubalekile baye esikoleni. So 2025 siyafunda sesikoleni ingane ziyaphambili. Asibonga kakhulu sikhathi. Danko. Lo bengumtira ngoyeminye obahleli bawo umcimbi weFact Durban Rocks ukuzama ukuthi ke abantu bakwazi ukuzithola kozisa endaweni ezisethi. Sibonge kumondli Hadebe. Tinkulungwane tebantu esifundzeni sempumalanga titawuhlangana estadium sembombela kwamukela umnyaka lomusha wa 2025 kepha ke uva ngale tina letinye samukela inzatheli yeSABC lelikanekise embombela noNhlanhla Jele. noNhlanhla ingabe sinjani simo lapho? Ngibingelele Dora ngibingelele nababukele emakhaya hayi vele njengoba usho abantu sebakulindele ukuncamula unyaka la embombela stadium ngathi ngakhomba ukuthi kwenzakalani mara sise parking but just ukuthi sikhulume nomsunguli we Rising Sun Foundation hosta le show le ubaba uSimanga ozositshela kabanzi ukuthi singalindelana namuhla silindele abantu abayingakhi no message ongoletha to abantu abahlele emakhaya abathi bona ba decide ukuza namuhla ungathini ngibi ngibingelela bonke babukele emakhaya lo khuluma ngoSimanga kaNsingwane the founder and the president of Rising Sun Foundation bengasho ukuthi bekungaba kuhle ukuthi wonke umuntu asonzele abe khona ngoba sine festival letaba mnanzi kakhulu lekungafanele ukuthi umuntu ngabe uyayiluza because siyoba sihlangene nenzawonye celebrate uNkulunkulu kusigcina kwakhe esukele ekuqaleni kweminyaka kuze kufike manje and siyoba sithandazela 2025 esisangena labanye bathatha inqumo ukuthi inkosi sincede ukuthi sende tindvo ngendlela le right kuyoba kumnanzi kakhulu kanzi ke ema artist akhona incumbi kuyoba nje kusina ukudedelana emakhwaya kanye nebafundisi bakhona bayoba nabo baniketane nje kuyoba kumnanzi kakhulu. Siyabonga baba uSimanga Dora just ukuthi ngikhulume nabanye abantu abakhona la eparking just ukuthi bazositshela ukuthi bona u2025 njengoba sokucala so what are your plans nokuthi ufuna ukubona kwenzakalani ngo2025? So 2025 my plans ami ngifuna ukuthola umsebenzi lo right into khona kufeza amaphupho ami so then kubuleke amathuba emsebenzi eSouth Africa abantu bathola umsebenzi basebende. Siyabonga Dora njengoba uzwile Dora there is another one of abantu abazile la kule concert le namuhla ebiza impumalanga crossover festival njengoba uzwile umsunguli we Rising Sun Foundation ubaba Simanga Singwane uyasho ukuthi incumbi ama artists zabikhona la amakhwaya nabafundisi bathandazela u2025 ukuthi kube ngcono njengoba uzwile lo sisi esicida ukukhuluma naye Dora uthi yena ufuna ukuthola umsebenzi omusha nokuthi kube namathuba omsebenzi for abantu abasha Dora. Asibonge kakhulu noNhlanhla asibonge kakhulu isikhathi sakho kuyabonakala ukuthi hayi umoya uvungota kahle ngalapha embombela. Tingauketala mhlambukela siphinze sihlangane ngalesine tikhona telulimi lesindebele kusasa kanzi ke makubumbana yesikhombisa tikhona tesixhosa lamhla kusihlwa ngemva kwetitolo ukhona into zakhe mathebula nesimo selitulu inzambama ayibenhle mbukeli ungene kahle uphephile eminyakeni lomusha.
Asibonga kakhulu ke Dr. Mabuza sikwamukele kunasi isimo selitulo. Kanti ke masibuka sithombe sethu kusehla namuhla akhombisa kuba mahle kakhulu ke mathuba emvula lokusho ukuthi singahle singena eminyakeni lomusha noba ke lomusha ngemvula njengoba mawubuka alapha kuye ke la 60% ingcenye sifunza ke la eKwaZulu Natal kanti ke alapha ku 30% efunzeni kakhulu kanti eTsempumalanga nelive ngola lomuhle kanti ke naselangeni lakusasa akhombisa kuba khona lawo ke mathuba emvula njengoba inyuka lapha ku 60% kanti ke mawuhlela efunzeni eThekwini nelive alapha kuye ke la 30% ikhona ke la nalenkungu lekhasa phasi ngola lomuhle kanti ke sixwayiso lesivela kwa South African Weather Service likhombisa ke kuduma kakhulu mabuka ke la ingcenye esifunza ke la eKwaZulu Natal kanjalo nengcenye esifunza ke la iNorth West ohlele ke la ikakhulu kade esifunzeni ke la iNorthern Cape kanti ke mawehla wenshonalanga nelive ngola lomuhle likhombisa ke kuba nemoya ikakhulu kade ngale ke enshonalanga Kapa kanti ke nelwandle likhombisa ke kuthukuthela kuleto ndzawo leto ke abantu ke abacaphele ikakhulu kade labo labaya ke ubhusha ke elwandle kanti ke sixwayiso lesivela kwa South African Weather Service ilangeni lakusasa ngahle ke kucubuka umlilo mabuka ke la ingcenye esifunza ke la iNorthern Cape ohlele ke la esifunzeni ke la iWestern Cape ngola lomuhle kanti ke masibula amazinga ekushisa kutheme njani masibuka ke la langa lakusasa ikakhulu kade esifunzeni ke la eGauteng mabuka ePretoria likhombisa ke kufuthumala lipholile ke la eJohannesburg nangala ku Springs njengoba lapha ku 25 eBronkosspruit lapha kuye ke la 27 ngola lomuhle kanti ke la sifunza iLimpopo indzawo lefana ke la nabo Musina likhombisa ke kushisa kuleto ndzawo leto ke mabuka ke la eThoya Ndo iliphalale eThabazimbe bela eBhekasfort ehleli lapha kuye ke la 32 kanti ke Phalaburo hleli lapha ku 35 kuyashisa kuleto ndzawo leto kanti ke sifunza iMpumalanga kuyashisa ke Sikhukhuza likhipha umkhovethe njengoba lihleli lapha ku 35 mabuka ke eMbombela lifuthumele kanti ke mawu eMiddleburg hleli lapha ku 26 lipholile emalahleni esekunda nangale ke la ku Bostraton njengoba lapha kuye ke la 26 ngola lomuhle Mkhondo nakhona lihleli lapha kuye ke la 26 kanti ke sifunza kwaZulu Natal mabuka ndzawo lefana nabo Mnambithi likhombisa ke kufuthumala lapha ku 27 eFryhead lipholile mawehlele uLundi lapha ku 25 kanti ke Pietermaritzburg hleli ku 26 mabuka ePort Shepstone lapha ku 27 ngola lomuhle kanti ke la sifunza eEastern Cape indzawo lefana ke la nabo Vilomo lapha ku 35 kuyashisa kuleto ndzawo leto ukhuphukele ku Graaff-Reinet njengoba lapha kuye ke la 35 enqinqa lihleli ku 37 nangale kubo Maletswayi kanti ke lifuthumele ngale ke eMthatha njengoba lihleli lapha kuye ke la 24 nangale Makhanda lapha kuye ke la 29 kanti ke sifunza iWestern Cape indzawo lefana nabo Vredendal likhombisa ke kushisa buhlelo lemsili lapha kuye ke la 33 mabuka Beaufort West hleli lapha kuye ke la 38 kusho ukuthi kuyashisa kuleto ndzawo leto kanti ke lifuthumele lapha ke eCape Town njengoba lihleli ku 26 lipholile eMosselbaai lapha ku 24 kanti ke Northern Cape indzawo lefana ku Springbok wehlele ku Calvin likhombisa ke kushisa njengoba lapha ku 34 38 Upington mabuka buKurumane lapha kuye ke la 32 kanti ke Kimberley hleli lapha kuye ke la 37 36 lapha ke ADR kanti ke sifunza iFree State indzawo lefana nabo Bothaville lapha kuye ke la 31 kuyashisa kuleto ndzawo leto ke mabuka kakhulu kade buKroonstad lifuthumele buVelkom kuyashisa uBloemfontein hleli lapha ku 34 kanti ke buVepnal lapha ku 34 ngola lomuhle ukuthi kuyashisa kuleto ndzawo leto kanti ke sifunza iNorth West mabuka ke la ndzawo lefana ke la nabo Tosca likhombisa ke kushisa eMahikeng lifuthumele mabuka ke eBorustenburg wehlele ku Potchefstroom lapha kuye ke la 28 kanti ke Klerksdorp nakhona hleli ku 28 kusho ukuthi lifuthumele kuleto ndzawo leto kanti ke mawuhlela ku Wolmaranstad ukhuphukele ku Ottosdal nakhona likhombisa ke la kufuthumala kuleto ndzawo leto kanti ke mabuka ku Soizarenege kuyashisa uhlele ku Bloemhof nakhona kuyashisa ngola lomuhle kuleto ndzawo leto angisho ukuthi kungakube nginiphathele kona ngifisele umnyaka lomusha nalo nempumelelo busuku abube lobuhle